Selamat hari Minggu, amangin ang iboto ni Besudina, doa kini ba, bari di majolo hami bah di sonne, family trio, ada Joshua Tambunan, William Naibaho, apa dia dulu tahu, pokoknya ini seniman bagian di artis selangit, kita memuji Tuhan di hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus si Parmahal. Tuhan Yesus si Parmahal, au biru nado, Yesus ko di horohaku saihu tolongku saihu tolongku saihu tolongku Yesus ko di horohaku saihu tolongku Jupang masa sori mago Tumpang apul hogogo Ia bogas mi huida saihu tonoku ho saihu tonoku ho saihu tonoku ho ia bogas mi huida saihu tonoku saihu tonoku saihu tonoku Yesus ko di horohaku saihu tonoku Yesus ko di horohaku saihu tonoku. Amin. Inilah pria artis langit, ada terdiri dari Bernard Banjarnahor, Duan Hutauru, Justin anaknya Harto Siregar, Lamo Siregar, Joshua Tambunan, William Tim Down. Oke, lanjut satu lagi nih, biar agak panjangan dikit bos. Oke, terus. Ya, saya sendiri Pander Sitijak. Oke, saya lagi syutingnya. Oke. Saihu tanam do Tuhanku, sai masih horohaki di haroroni Tuhanku, somong nami dok nai, sai mandong anoloporo Uriam managang ho Maranatha roh Tuhan Amin sai tibu maro Asmiro hanya kapala Domanggo hiroaki Dung di bege soarana Naro Tuhan kai Sai mardong anolopolo Urian manadapo Maranatha
Jangan lupa guys, subscribe, like, comment, and share. Inilah Pria dari Artis Langit. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dari sini ya guys.